Lishonile Masotla Mahle, lishonile nebonkosi lenhle libitela mina Ndebeko ngakathabethe ngiyakuvusela futhi ngiyakwemukela kuDoketi Indzaba olimi lwesiSwati lomhla kusihlwa njengenjwayelo Masotla Mahle asivele sibuke nati letihamba embili. Isimo semhlaba ngoSimswati wesithathu sesikhipheke ingatsha lomuhla ukuthi iyawukhalona-ke lusekwane lolungangedindlovu. Ingwenyama yenkosimswati wesithathu seyibusisela ilanga lamhla tisithupha enyangeni lesetulu kuthi kube ngeloke leholidi lencwala. Silo semhlaba yenkosimswati wesithathu sembathisela ibutho lengatsha ngetikipa kanye nemabhande emvunulo ngaphambi kokuthi ingatsha ichubeke nokuya esikhaleni selusekwane. Ngwalemuhle yemukela nati lesetingumthamo. Indzaba yetfu-ke yekucala isebhodweni kepha-ke asichubeke nato tindzaba. Silo semhlaba yenkosimswati wesithathu sesibusiseke lilanga lamhla tisithupha enyangeni lesetulu kwekuthi kube ngilo-ke lilanga leliholidi lencwala. Kanti-ke lokhu kuvete ngiyo-ke indvuna yelitiko letasekhaya umngane ngoSindiwe. Inkosi Ingwenyama Mswati wesithathu seyibusisile ukuthi liholidi lencwala itaba mhla tisithupha ngalesibili kule nyanga lesetulu. Usho njalo Mswazi omnyama kwabantu ayethe wenopha Imbuke emhlaba silo inkosimswati wesithathu sesembathise yona-ke ingatsha ngadoketi ikipa kanye nemabhande emvunulo ngaphambi kokuthi ingatsha iye khona esikhaleni selusekwane. Kanti-ke ingatsha ikhombise ukujabulela kakhulu uTipho Tengwenyama. Silo semhlaba Ingwenyama Mswati wesithathu ngemuva kokuthi ikhiphe lona libutho lengatsha iphe libutho lengatsha timpahla lokufaka ekhatsi tikipa sikhwama sekufaka bomahlale ekhukhwini kanjalo nempenso. Ingatsha ikhombise kuthokota ngalesipho lesivela kuyo Ingwenyama. Ibito lakithi lekutala mbofa ngijabule ngakantemane lekubutheka ngimasoko kuko konke nje ngawuphakamisa ibayethu Ingwenyameni kusigcinele amasiko ngenhlonipho nangethando nokukhuthata bonke basemakhaya ukuthi batali abakhulule bamfana lete enkosini emabukhosi bemaswati ngebefuso kumnanzi enkosini inkosi simukelisile isatha simukelisa futhi lokukhuna lokukhulu. Yolibone lesizwe singaka nje hayi ngoba silethwe ngenkani uthando ngoba lamakhosi alelizwe anothando nalesizwe sa njengoba nibona nje wonke umuntu uyahlekelela kude ngisho umuntu ekuthiwa kete ngenkani sivivothe abanyenti bafuna ukuthi ngeti inkani ngoba vele bethe enkosini yakhe naye onene washo wathi lijana noma ngalinganani ufuna lisenkosini savele sakhutalwa nje. Umsentayo wekunene sithi nje bayethu nophakathi kuze kukhona ube ngimuntu kazana nganyamangala pho bethe enkosini akulanjwa inkosi ilethela amazulu konke lokufanele bayethe kunophakathi. Edindzabeni channel eMaswati ngidona Mesbek Mosimatimba na Kimberly Mavoso esigodlweni. Imvutsakadi yekucala yemcondzisi wetinkhulumo endlini yabayisikhulu kumuyeke Phumlile Mabuza lomuhla-ke umndeni wakwaDlamini bukadzeke ukukhipha tona-ke tinkomo temalobolo njengoba-ke sebamthatha kuba ngumfati ngalokusemthethweni. Umndeni wakamabuza naloyo-ke wakwaDlamini uthembisile ukuthi utawubambisana ekulekeleleni-ke laba lababili basacala lona-ke luhambo lwabo. Lo msebenzi wokulobola yena-ke Phumlile Mabuza lwemvutsakadi ilunga lephalamende lesespiki lophindze futhi kanjalo abe ngumcondzisi wato kwetinkhulumo khona-ke endlini yabayisikhulu ephalamende umhloliswa Jabulani Mabuza wendeke khona-ke ekhaya kaMabuza enkomanti-ke esipiki. Kanti-ke Mabuza uvetile ukuthi bona-ke bangumndeni wakamabuza bawuthokota kakhulu ngaloko lokwentiwe-ke bakaDlamini ngekuletha tona-ke tinkomo tokulobola yena-ke imvutsakadi yakhe Phumlile Mabuza. Mabuza kuvetile ukuthi bakamabuza sebavele-ke bativulile tandla bakaDlamini-ke babamukele waphindze waveta ukuthi nyalo sokufuna ukuthi-ke balungise wona-ke umsebenzi lomkhulu wemshado lomhlophe lapho khona-ke laba-ke lababili kubhekekile ukuthi bahlanganise ngosemthethweni. Ngaqala ngekubonga uSumakathe umusa siwendelwa uNkulunkulu wani wekuphila nawa lokuthi nje losuku lwanamuhla luphumelele kuba khona. Umntwana lesihlangene ngaye ngumntwana wami nalamamba umngami ifirstborn yethu
nguphumlile Mabuza intombazana yalakhaya lesibikele emalangeni landlulile ukuthi kukuhle kuNkulunkulu sekukhona lijaha labacocisana nalo ukuthi sebangakhona ukuthi kube khona leyo malungiselelo ukuthi bagcine bathathana baba ngumfati nendvodza. Sikubongile ke lokho bantwana kuhlonipha umfana ke lona lo diphethe nje ngendlela lesijabula konathi sibadali nale example kubotsatse wabo nakubanakabo nakulabanye nje labaphila nabo bantwana bobaba nabo baphila ibodwana kulamanye amaswati. So ke balethe amalobolo ke namuhla siyabonga nje kakhulu kuwe emalangeni bakaDlamini labakukhanze kuhle ukuthi balethe letinkomo bekuyocela lo mfana ukuthi basale bende emalungiselelo ekuthathana ngokwemshado ngalokusemthethweni babe ngumfati nendvodza. Sithokodile ke singumndeni wakaMabuza ngaloko. Kanike kulona msebenzi bekade bakhona labo-ke labakhulu-ke ePhalamende nakhona-ke eVeni ebekade-ke betelekta uhalelisela wona kumndeni wakaMabuza newakaDlamini. Lobika-ko etindzabeni temsakato iChannel Maswati kubika Gary Carlos ngisespiki. Muhle sithatha ngokucolisa ngasoke sitfombe sethu lesingasisoke lesihle kepha-ke bonjiniyela bethu solo-ke bayadama kulungisa kuthi-ke sitfombe sethu sibike sibe ngileso lesijwayelekile. Kulesikhathi samanje Nkwanelo Muhle sitawubuyela kuyo-ke indzaba yethu yokucala ngqa lapho khona silo semhlaba lomuhla sikhiphe yona-ke ingatsha ukuthi iyawugeca lona-ke lusekwane lomgangethe indlovu kanti-ke silo semhlaba sikhuluma ngalo-ke liphimbo lendvuna yemajaha afinyeza esigodlweni engabezweni. Emva kwetingoma letimbalwa temgubho kube sesekuhlatshelwa yona incaba kaNcofula kanti-ke imbubo emhlaba engwenyama Mswati wesithathu ibese ngeliphimbo lendvuna yemabutho ofinyeza yaseyikhipha lona libutho lengatsha ukuthi sale lishuca liyakhona esikhaleni kanti-ke belipheketelwa nguye Ngengene lapho imbubo emhlaba ithite alibuye nalolu dlwadi indlovu lisekwane. Imbuzi emajaha iyayikhipha manje impilo lisekwane isipotapele sabuka siyakhona sihenze lisekwane majaha. Imbuzi emajaha lapho siyakhona siyenza lodlwadi indlovu lothandwa kolunye utawufela umhlambelo majaha. Nayo
emhlaba engwenyama Mswati wesithathu kanye ke naye engengeni. Kanzi-ke libutho olubonakele lisuka khona esigodlweni eNkabeveni lashuca la ujika khona eTeni lenyuka la ujika emathangeni lehlela ephoqweni lase layofika khona esikhaleni selisekwane. Umdlandlaba usetulo sibili kiyo onke ticeme temabutho njengoba mabutho lachamuka etikhulwini kanjalo nalawo lachamuka etigodlweni letichamuka etfundzeni totini takuleli bekadze ikhona enkanyeti akhona khololo kanjalo nayo inyathi yaMswati ibonakala ngemandla kanye nemdlonga. Ngikhimbali Mavuso endzabeni emsado echannel eMaswati naDunamis Matimba sesigodlweni eNkabeveni. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. Lese bake bafika kule ngcayizivele yemshini lokukhombisa kugula lonako wena ungakachazi abawuvali umlomo. Kubo babe uma ngabe umchamo ungasaphumi ngendlela lefanele, kunetinsinzi etimfinyezi, kunenkinga esifubeni noma kuselukhalo kwenyuke ngemgogodla, lo mshini uyatibonela wona. Nema-gearbox abo babe langasakhona ukufaka emagiya ngendlela lefanele, sinato tipanela tawo. Imithi yethu yonke ine-flag yaseMerika, kwatise i-approved and accredited by the FDA of the USA. The Eswatini Medical Christian University invites applications for admission to the Bachelor Degree in Medicine, Bachelor in Surgery, MBBS degree program. The MBBS program is fully accredited by the Eswatini Higher Education Council and enrolled its first cohort of students in August 2024. The Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree is of a 6-year duration. A total of 6 credits are required for the Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree program. What you will need for the application process is the application form, recommendation letter, graduation certificate of final school, academic achievement document of final school. The deadline for application is on the 27th of February 2026. Applicants of primary selection through document screening will be subject to interview and examination. Finally selected applicants will be announced through the website and notified by email. Eswatini Medical Christian University. Excellence through education. DBO Dagangwane informs its business associates, stakeholders, and the general public that its Lozita offices shall close for the festive period.
from Friday 19th of December 2025 at 1600 hours and reopen on Tuesday, the 6th of January 2026 at 8 a.m. During this period, our offices and kitchen at Lutitini Royal Residence shall remain open. The main committee, management and staff wish the nation a Merry Christmas and a prosperous New Year. Bayethe benwaphakathi. Lamahle semukele ikakhulukati labo labasanza kuvulela wona umsakazo weChannel yeMaswati soloke uhlelisene nanento bekothabethe kude kwetindzaba telwimi lwesiswati ngwele nomuhle asichubeke nato. Inkundla yasekwaluseni ibe ngilenye yetinkundla letikhonileke kuzuza kuyo ke imisebenzi yahulumende yokuthuthukisa tona ke tinkundla. Lokhu ke kuvetwe ngiyo ke imvuna yenkundla yakhona ekwaluseni lovetile ukuthi njengoba lo mnyaka lona usukuma kunemisebenzi leminengi kufanele ukuthi yendiwe kule nkundla kufaka ekhathi indzaba yemandi. Sebaqalile ku-understanda kahle i-operation yetinkundla ukuthi tinkundla tisebenta kanjani. Lokho ke sikufakazela ngaloko ukuthi sibabonile basuka emiphakatsini betenkundleni yabo batocela imisebenzi ukuthi batithuthukise baphindze besuka enkundleni bata enkundleni yabo batocela ukuthi even infrastructure yasekwaluseni ayimane nayo ithuthuke. Sikubonile lokho kwenteka msakade. Singakubeka nje kube sebaleni labanye bayabona ikakhulu emphakatsini wasekwaluseni emphakatsini wakalogoba kukhonkwa imigwaco kulamalanga. Nawusuka nje emaphoyiseni emango ubheka indansi bayabona hulumende usibambisile uyasikhongela umgwaco. Nawusuka kaAdamu uwela ukhuphuka usho nembi kwakhe hulumende uyaphitsitela uyasikhongela lemigwaco. Umuntu angaphinze msakati atsenze indzaba lenye futhi lemcoka ikakhulu imbi kwakhe yongana ikhungathwe indzaba yekubabede emandi. Sibonile nje ukuthi nemhlonishwa uthena vusele esilwaneni wavele wakhala ngako ukuthi lo mmango lona awunawo emandi. Yagijimile Maswati njengoba bawafuna emandi njengoba kuyinto yahulumende ukuthi bantu lalabahleli khona abanathe emandi lahlobile abanathe emandi latabaniketa impilo. Sigijimile ke siyinkundla msakati kakhulu sabambisana naye hulumende sabambisana netinini takhe letfaka ekhathi bo World Vision sabambisana nabo baka Water Services. Siyawusebenta lo msebenzi ukuthi emathutane nje nakucala umnyaka tinkhomba tithi kutawusuka lithuli luyetulu kutabe umhlaba ugucuka ubabovu kusetshenzwa ekwaluseni indzaba yokuthi wonke umuntu akathole emandi lahlobile. Batawukhumbula ukuthi itolo basekwaluseni basukume ngalendzaba yalamandi ngesizathu sokuthi hulumende akhiphe ema results lathi lebhoho ledliwa sive ayisasihlobanga. So ke kuyi agency yanoma ngibani leyo ukuthi asigijime vele sithole emandi lahlobile latawenda abantu babe nempilo lekahle. So nalokunye ke msakade umuntu langakusho ngiyona lengcingwana yekwekuthi sengishito kwekuthi bantu basina bayokhe emandi kuvumbuke tigebengu lesikusebentako nalesikuthandazelako siyinkundla ngilendzaba yemaphoyisa emango kwekuthi live shengazuthi lingakubuka ngemehlo lamakhulu ekwekuthi emaphoyisa emango abambise kanjani wona njengoba nawo angilamanye lafaka sandla ekucizene kubambise emakhosi alelive ekucizene umango. Ekuthenini ke nawo abambiseke emsakade ngoba lokhu bo December nje bo Christmas labanye abakaye emakhaya banake ummango wasekwaluseni siyababona sithi ke nako lokho singethe sakubuke lapha emsakade asithathe lithuba sikubonge nako. Mkhulu Philmon Chauke walapha enzaweni yaseCroydon ucela ke lusito esiveni ukuthi simlekelele kwakha ke indlu njengoba lena lebhekalala kuyo idzilikile kulandzela timvula letichubekako. Mkhulu Chauke uthi ke nyalo ulala endlini yendvodzana yakhe leyahamba bacabeni ngakho ke usabela impilo yakhe ukuthi uma ingahle ibuye indvodzana yakhe ingamenda silo sengubo. Philmon Chauke ucela usito lokwakhelwa indlu kulandzela ukuthi indlu bekalala kuyo nemkakhe iwe kuleti imvula letichubekako. Babe Chauke uthi nyalo bafihle inhloko endlini yemvanabo lwahamba kuleli lwabalekela emacala akhe asebentela embufweni tekuvikela.
Kanzi-ke Chauke uthi imvodzana yakhe isahlala nabo beyibacosha kuleli khaya ithi leli khaya ngelayo yaze indzaba yawufika emphakathini lelapho nakhona kwaba lukhuni ukusitakala kwabo njengoba babuya nayo imvuke embangandlala. Kanzi-ke Chauke uthi nyalo soyesabela impilo yakhe ngobe akade ukuthi imvodzana yakhe yawubuya nini njengoba sebafihle inhloko endlini yayo. Uthi usola ukuthi nayibuya kungenteka ibabulale njengoba yahamba vele bangevani nayo imvodzana yakhe. Ngaloko uthi ucala usito khona esiveni lokwakhiwa kwendlu angakabuyi yena umfana wakhe utsingisweni ubese uyaveta ukuthi indlu bebanayo lebesacale kuyakha yagcina ngakwakhiwa emalayini lamabili yase ima khona lapho kanti titinte kwakha le ndlu tikhona nazo siticala kubola ngokuhamba kwawo emalanga. Nalamandi bavala ngoba beseside imali yokubhadala kufuneka 3,000 sicedzele kubhadala manje-ke sedawuthini sezinzinza nemanti kanti besitinathele siye sitikhutuza khona la kule mali yokuguga sibhadale emanti sibuya sinathe nyalo sesiyinkinga nje asathi lokhu vela sekusigqobile kunye akusakusho ukuthi yindlo ifile tifele yona ngiloko nje mina kwethu. Imbolo yami ithi 763 55140 76355 Kanzi-ke mkhulu Chauke uvetile ukuthi lalo wafisa kumsida bangamshayela imbolo yakhe licingo lethi 7635 5140 76355140 etindzabeni temsakato ichannel emaswati lobekako ngubandile Dlamini eCroydon. Ngwane lomuhle yemukela nati temidlalo. Inkundla yasesiphoxisini bekade-ke ibambe umcimbi lobitwa nge-Sports Business Festival lapho khona bebahlanganisa tona-ke temidlalo kanye nebhizinisi. Kanti-ke lo nyaka bekade kungewo umcimbi wesikhombisa wendiwa. Yasesiphoxisini ibe nemcimbi lowatiwa ngekuthi yi-Sports Business Festival. Lo mcimbi sekusikhombisa wendeka kuyo-ke lena nkundla kanti wendeka njalo nakuphela yona inyanga. Lo mcimbi uqaleke ngawo ematubane ekuseni kwase kuthi ekuhambeni kwelilanga kuba nemidlalo lehlukahlukene yokufaka ekhathi umdlalo wesibhakela phecelezi yona-ke i-boxing, kube ngilo libhola letandla kubosisi kanye nayo-ke ibhola yetinyawo kubo-ke bobabe indvuna yenkundla. Kuyo-ke inkundla yasesiphoxisini ichazile ukuthi injongo yalo msebenzi kuhlanganisa imidlalo, emasiko kanye nebhizinisi. Uphinze wachaza ukuthi lo msebenzi umaka kucala kweminyaka yingakho-ke babone kukuhle ukuthi bawubambeke nalonyaka njengoba eminyakeni lophelile nakhona-ke bawubamba lona msebenzi bamaka kona-ke kucala kwawo-ke umnyaka wanga-2025. Namuhla sinemsebenzi lesiwubita ngekuthi Sports Business Festival. Sports Business Festival la enkundleni sendeka njalo ekupheleni kwenyanga. Every month. Namuhla is the 7th Sports Business Festival. Inhloso yalo msebenzi leswendako namuhla kuhlanganisa imidlalo, emasiko kanye nebusiness. Njengoba ngisho ukuthi sekwe7 siwenda njalo ngenyanga, kodwa ke lo namuhla uspecial because umaka kuqala kweminyaka. Lokumaka kuqala kweminyaka sikuqale ngaJanuary 2025. Lokusho ukuthi sekwesibili siubamba on this magnitude. Kodwa na ke kuqala kusebenta thina sine program. This is not an activity, this is a program. I-program yethu ibitwa nge-Sports for Health competition. Lokusho ukuthi sithi wonke umuntu akhathalekile ukuthi uneminyaka longakanani akawushukumise umtimba. That is the health side of things. The competition side of things is sifuna ku promote a structured and organized sport. Ka netball, ka boxing, ka football, na kuma athletics. A building
an economy of sport. Kanike kulomcimbi bekuphinze kube nebahlabeleli bakuleli lokufaka ekhathi yena ke sense lebekananzisa ngayo ke ingoma kanike bantu labasha nalabadzala bebaphume ngetinkani kutoba ingcenye yawo ke lona mcimbi kanti bobona nje ukuthi bayawuthokotela etindzabeni te-channel Maswati ngilawrence Mathunjwa kunanontobeko Thabethe sisesiphocosi. Inhlangano yelibhola letinyawo labomake lomuhla bekade ke ihlanganise emaqembu lahlukahlukene abomake kutawudlala yona ke imidlalo. Inhloso yale midlalo ukuhambisa umlayeto wekulwa nekuhlukubetana ngato ke tebulili. Le midlalo lefana nalena lehlanganiswe inhlangano yelibhola letinyawo labomake eSwatini Women's Football Association. Inhloso yawo ukuthi bachubeke nekuhambisa umlayeto wekulwa kanye nebudlangudlangu nekuhlukubetana ngato ke tebulili emakhaya gender based violence. Kanzi-ke lena midlalo nasemnyakeni lophelile bekade ke ibanjiwe njengoba emkhathisini wayo ke le midlalo uma ichubeka kuba khona imilayeto lehanjiswako yekukhuthasive kanye nekusecwayisa ukuthi sigweme kuhlukubetana ngato tebulili. Ndando yenkosi ihlatshwako chaza kabandi ngale midlalo. Nathi Women's Football Association sithi asiphothe sandla ekuthenini sisitelive ekuthenini sihambise umlayeto we-gender based violence. Le ngiyona ikhungethelive kakhulu la iveni kulamalanga lesiphila kiwo, not only la veni but nje Africa wonke kulamalanga ukhala simayemaye nge-gender based violence. Sathi ke nathi njengoba siyinhlangano ledlalisa libhola labomake le ama-assets ethu lamakhulu ngibo bantu besifazane leba affecteka kakhulu kuna wonke umuntu nasibheka indzaba ye-gender based violence. Sathi ke kuze kokuthi nathi kube khona lesikwentako asibalethe sibahlanganise ndawonye ngoba thina lesinakoparisha kudlalwa kukhahlelwa kwebhola. Sithi ke lo mlayeto sitawuhambisa ukuthi sibe nema-games kudlalwe in between kusadlalwa sitawube sihambisa lo mlayeto we-gender based violence. Kungawuke sesilapha namuhla kutawuphindze sihambise lowo mlayeto wekuthi ungamhlukumedi ngamanye umyekele. Hlatshwako ubonge kakhulu kutoke tinkampani letisekele lena midlalo lokunguyo ke iKFC eSwatini, Emlembe Water kanye nabaka Premier labakhonileke kusekela lona mcimbi. Kubika nontobeko Thabethe tindzabeni te-channel Maswati ngina Lawrence Mathunjwa kamanzini. Namuhle asasibuke nathi leti tsandza kungena leti chamuka kulamanye emave. Kanzi ke live leMelika kudzabuka kokusa lomuhla lihlasele lona ke live leVenezuela lapho khona president walelo live ubese uyathathwa wayawubekwa khona eveni leMelika. Kulandzela umsindvo lobosolo ukhona noma ke ngevana emkhathini welive laseMelika naloke live laseVenezuela locale khona ke etinyangeni letimbili letimbalwa letindlulile lapho khona mengameli welive laseMelika Donald Trump bekakhala ngekuthi mengameli welive laseVenezuela Nicolas Maduro uhambisa tona ke tidzakamiva lempi yabo ke icale ngekuthi lithi ke live laseVenezuela lihambisa yona ke imikhumbi bese ke live laseMelika lithatha ke leyo mikhumbi bese imbili ke imikhumbi lebe sithetheke ngilo live laseMelika lobo chamuka khona ke eveni laseVenezuela ngako ukuthema kudzabuka kusa namuhla live laseMelika lahlasela lona ke live laseVenezuela lapho khona ke lifike ke lathatha yena ke mengameli welive laseVenezuela Nicolas Maduro kanye ke nemkakhe live laseMelika noma ke Donald Trump ukhokhesona ke statement lapho khona avetile ukuthi lo mengameli ke sebamthethe baya naye ke eMelika lapho khona atobhekana nawo ke emacala akhe labambeka wona ke ngawo ke umnyaka wanga 2019 lokufaka ikhathi wona ke emacala ekuhambisa tidzakamiva lesike sendeko sitsinzeke wonke umhlaba ngoba bakhuluma ngato kulandzela ukuthi neliveke laseCuba belivetile ke ukuthi mengameli welive laseVenezuela Nicolas Maduro makafuna ke indzaba noma indzawo yekucatsha akagijima ke ayobhaca khona ke eveni laseVenezuela lokusikhuluma nyalo
umengameli welive laseVenezuela ubheke khona ke eVeni laseMelika lapho khona atofike ke aboshwe khona kanike lisekela lamingameli khona ke eVeni laseVenezuela livetile ke ukuthi vele abamati ke ukuthi ukuphi imengameli wakulela live kepha ke angeke ke bakuvumela ukuthi vele uthethwe ngiyo ke eMelika wase ke ucela ukuthi kuDonald Trump akavete ke ubufakazi lobusho ukuthi vele ke banaye imengameli waloke live laseVenezuela lobika ke ndzabeni channel eMaswati ngiLawrence Mathunjwa eMbabane. Ngaleto ngwalelo muhle sitawuvele sitigucize kepha ke singakade gucisi ngalokuphelele asasibuke nathi lebethamba embili. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu lomuhla sikhiphe yona ke ingatsha ukuthi iyawugeca lona ke lusekwane lolungangethi indlovu lomuhla. Kanti ke ingwenyama silo inkosi Mswati wesithathu siphinde sabusisa lilanga lamhla isithupha kulo ke liviki lelitawo ukuthi kusale kuba ngilo ke liholiday layo ke incwala. Imbube emhlaba inkosi Mswati wesithathu imbathise ingatsha ngawo ke ngatoke tikipa kanye ke nemabhande ekuvunula ngaphambi kokuthi ingatsha iphume yesikhaleni selisekwane. Kwalomuhle ngenxa yaso kwesikhathi sithathisha sibeke lapho tindzaba tethu libito lami nento bengokaThabethe ngufisa labukela lokuhle inhlelo yawulandzela usale kahle.